az not kayde Ali'ye girmiyor sokarıyor. Evo tepesi radyoyu dengi geldi ben. جناوند نوچار را دو دنگ گلدن مشکو در نهجا ایرو نهچله 2024 سی شمل بروکسل ساعت 12 لامده 14 کو در نهجا منوچی نواروژه پیشکش بکن نپیشی چه سالوچه پاریزن ربرا پوش بو هفدیتینه سلدان کرد بده هزاران کس لبا کروشلات سیرو حلب جبو سیجن شورشگر داکتن قادم باوی لیلا شایلم از گوت از حیران سهل دریاوی بو جنازه شهیدین شنگال گهان باکو روشلات سوری عبدالله زور اصلان سی روش ما بو جبو بردانوی جاره کدن هاده گردن هریداویجی پروفسور دکتر احمد ارجان جبو گوره که ارته پایین که ارتش به چه ببه هشیاری کرد ملکو در نهجا پارێزەری ڕێبەرا پۆش بۆ هەفتێتنێ سەلێدان کرن ji پارێزەری بوری حقوقی ئاساد ساڵێ رازیە ئۆستورک ئیبراهیم بیلمەس ئەمران ئەمەکچی و جەنگی زورێکلێ ji بۆ هەفتێتنێ سەری لێ سەردوزگەرە کوماریا بورسا و مدوریەتا گرتیگا ئیمرالیەدان پارێزەران هەمان دەمێتێ ji بۆ هەفتێتنا لەگەل ئۆمەر هایری کۆنار هەمیلی یڵدرم و وەیسی ئاکتەشی سەری لە هەمان سازیاندان هێژای گوتنێ سو چار مەهن ئاگاهی ji رێبەرا بۆ هەر سێ گرتیان نینە پارێزەران هەریداوی دەهی جوتما 2023 ji بۆ هەفتێتنا به مالباتا را سەلێدان کرن دۆزگەری د سێزدەی جوتمەهێدا بەرسڤا سەلێدانێدا و دیار کرد و لە عەبدوڵاوی جەلال و گرتیên din ji بۆ سێ mehan cezayê dîsîplînê hatiye birîn dadgeriyê sedema parvenekirina hejmara dosyê ji weke dê li ser çapemeniyê were parvekirin nîşanda دبری ماجار جیگوت بلا گل دنگی ما ببیسه دنگ خوب بلند بکه گرتین آزادی لحمو گرتیگین کردستان و ترکیه 44 روزن دگروا برچی بودنه به وی چالاکی 27 مجدار 2023 تبلی پنگاوا جریبر آپورا آزادی بونکو ده جوت می دست بکر و چالاکیا دور وگر حتی 15 اثباتی دوام بکه یک جی گرتین که دگروا برچی بونه دبریم آجره لگرتیگا آمد هجمار دو دمینه دبریم آجر اف 4 روزن دگروا دیه لسر چالاکی خواه پیامه دا ام لدیجی تجدیدال لسر ربری پکی که عبدالله جلال یا لسر گرتیگاهان کتسن گروا برشی بونه تجدید تا 25 سالن دو ما بینگه خواهج انکار کرنا هبونا کردان دیگره جبو داوی لبه اصرارا به احلاقی به ام کتن گروا برشی بونه اف پولیتیکا نتنه لإمرالیه لسر حمود سازین دموکراتیک بسایبتی گلمه او لگرتیگاهان تمشاندن لو ما ام دبیجن اف جنوسید قد خکره تجدید سیاست که به اخلاق و در قانونی آجبو بدنکرنا مروانه دوی نیج بیرکرن بدنگی مرنه جبر وی ام دخوازن دادشی پولیتکن به اخلاقی و دش حقوقی وره بردان جبو ربر ما شرط و مرجن آزادیه بین آفراندن همو پرسکریکن لترکیه بسایبت آگل کرد بره بازن دموکراتیک بیچاره سرکرن داویل پیک آنینن کیفیه نزندانان بی آنین و دا خوازن ملبر چاوان وره گشتن ام دخوازن همو گلدنگی ما ببیسه تجدید تیواته بدنکرنه بدنگی جی تیواته هم برنه ورن ام لدیجی مرنه دنگی جیان و آزادی بلن بکن به هفره بربه سرکتنه ببچن Avrupa Birliği de Türkiye Avrupa Birliği sürecine girecek müzakere süreci var, tartışmalar var. İkiyüzlü politikasını aşsın. Demokratik çözüm isteyen bir halk, halk talepleri görmezlikten geliniyor. ولی سازی و دزگان به داخلیان گلجی به چالاکی و جیوینان کمکوژیا پاریسی پروتستو کرن. ایرونه هیچله سال وگره 11 کمکوژیا پاریسی ده انجام ده ساکن جانسız فیدان دوان و لیلا شایلمز هاتن قتل کرن. سازین کرد این روسیا جبو سال وگره کمکوژی
daxوینی دان سازیان دان زانی کو تवी 11 سال در بازبون کوم کوجی نه هات رونی کرن او واگوتن ev nişan de bizana bun ser kum kuje digrin devi hevkarên kujerên Kurdan baş sanibin haya kujer û hevkarên wan eşkere nebin ew jî şîrîkên kum kujên devleta Tirkin heta rûnîkirina kum kujên Parîsê wê destê me di qirêka devleta Fransayê de be Komkuja Paris'e de hemen demede bir çalaki u civinan jihata protesto kirin tevgerajnin ezidiyen şengale taje sejno şurajger bir civineki bir birani u komkuja Paris'e protesto kir civin şengale pekat u bidehanjin beştar bun u hata gutin bir anina şehidan hezde deme riya meroni dike dehele em diriyeki rast da peşve biçin leba kuruşlati Suri u Şeyh Mahsuda Halebeji bide hazaran kes di salvegera komkujede da ketin qadan komkuji protesto kirin o gutin hatta komkuji beruni kirin kujer u yem bune sedem be darizandın emeğine sekinin. شری ساکینه شری محمویانه دوی اموی شری مزن بکن بله ابن خاندنا Ayten Dersim u tekuşin ozana endama koordinasyona paşki Ayten Dersim u endama meclisa paşki tekuşin ozan de televizyona medya haberde bahsa yekji kadroyun peşeng en PKK sakine cansız kirin. Ayten Dersim de şahseç sakine cansız da şeyden azadiye hamu birezdari u minnettari ke mezin bibirani u agut. Heval sara xata tevgera jina azad akurda. Reberti bivirengi penasekir u xwadi dirukeki bivirengi ya tekuşiniye. Sakine cansız bisekna xoya şurajgeri peşengi jima jahamu gelana gir. Pişti şehadet wa jina pale hatta be Mısır. Ji Amerika Latin hatta be Latin Avrupa demeş kongre konferansanda ve hatin heldan ev yek tekuşnameye 5 salide ispat buya. Dijmin de xwaze Dersimê Kurdistanê ji mirovan xalî bike. Bajarên me Kurdistanê berê xistin behle. Lê نها دشمن زخته دیگه و دو خوازه جوانه جوالات تنوان دور بخه ترکاندنا جوالات تیواتی قبول کنه زخته دشمن دوی جوان جن لدی جوی سیاست قریش tekuşne bikin. Tekuşun ozan jigud, tekuşna sekine cansız azedi 40 salın jali şubdarı nüve ve temeşandın. Tekuşna hevala sara buya repazek, buya rastiyek. Emji buya repaz o xati tekuşne dikin. Reke cudaya ve ekinine. Tekuşun ozan gotuna sakine cansız ajana mintimi şarbu bir xis vahagud. شری حوالا ساکینه شری ما همویانه دوی ام وی شری مزن بکن دوی ام وری بازا شر مزن بکن ام نهاد نوا شری جهانیه سیامین دنه گر شر گلکی مزنه ایدیشن قرکینه گلکی مزنه لکردستان ارمنستان غزه افغانستان جن تقاتل کرن قرکرن روش ل Amerika Latin li Ukrayna jî bi hema rengiye şer û qirkirinekê mezin heye. Loma rêxistiniya jinan, rêxistiniya ji bo jiyanê êdî divê weke mecbûriyetekê bidîtin. Tecrübekê mezin a PKK heye. Tevlîbûna nava PKK piştevaniye bi PKK re meşa bi rêxistinî û sekina jina azad e. Mezinkina vê tekuşnê li dûra rêbertî jiyan û hebûna vê yekê ji bo hebûna jinan nabe. Azadiya rêbertî, azadiya me ye, azadiya jinan e. Loma lazım tekila bir rebertire hin baştır bedîtin. Sistem hali imrarette qaz beşikandın û rebertî ve azad kirin. Banga min ji bo hemû jinan eve. Ji bo biranina heva sara rojbên û ronahî em şer û xwe parastinê mezin bikin û ser bikevin. Merembere xobdin heremên parastina medyayê ji asarê jî got Toldana sara û hevrên wê bahaneya me herî mezin a tekuşniye. Fermandariya biryargeha navendê êja serê jî ji bo salvegera 11 a Komkujiya Parîsê daxwênê da. Êja serê di kesê de şehîdên Komkujiyê kemîn a Parîsê sakine cansız Fidan Doğan Leyla Şaylemez de hemû şehîdên doza azadiyê bi bîranî wiha got. Tevgera me azadiyê bi paradigma azadî parêziya jinê ya rêbera bo di serî de ji jinên Kurd
جهموجن جهانره بویا روناهیه هیویه ریبرا پوجنین کو باوریا خب فلسفه وی آنینه ایرو لدورا ریبر آپو جیویانه و خلقه که قومی آشورش آوا کرنه ریبر آپو کل همبری مجی سرور امیر پنگا و آزادی آجنده دست بکرن و نرخین آزادی جد شخص جنده آفراندن لیجن هر دم بونه آرمانجا دجمنه قرکر لگل و کنسپتا دجوار پارتیا مپکه که به پیشنگی اجنه ایرو هیزا هری برخوادر آل روشلاتا نابینه باوریا بریبر آپو سرکتنی مسوگردی که ام روشا هری شنبر آوی راستی دیکسیتا جفرماندارین ما ین پیشنگ هفری سارا داده بینن هفری سارا جنا دسپیکی که بو جریبر آپو باور کر و پیرامشیا لگه شرط و مرجنگران اندامه و زختین فودال انجواکی جی او بو هفری دسپیکی آویلیا بریبر آپو را بمشه بو فرماندار دسپیکی آجنه نجاستاری گود تکوشنوان آزادی آجنه و ارتش بنوان آب سارن دسپیکر ایرو لحمو چپرین کردستان و خودنا گریلاینجن بسای دیکه و اوها دومان شوبدارین سارا نیال زندان آمده توفل روی ظالم و فاشیزم گر ایرول هر دورا کردستانی وکی و بیترز بسر دجمن ودچن یه جاستار شوبدارین سارا یانه ولی دجی داگیر کران مینا سارا شر بکن مینا سارا دجمن عاجز بکن و حسابه پرسن تکوشنه جنه یا با پیشنگی جنه کرد دائمی بویا دی شخص هوری سارا دل جهان گردونی بویا مینا ریبر آپو دبیجه آزادی جواک با آزادی جنه دبیکو او یک دی شخص هفری سارا دشیم بربو سکنا لهمبری هر ایلیشا دولت ترک آخر کر وکه برخوادن هفری سارا ارکا دیروکیا همو گریلین یه جاسریه سارا تیواته شر ایراده و باوریه وکه هزین یه جاسریه ام سول دادن امید سال 2024 ده د سری د سارا روجبین و روناهی تولاجنین وکه اوین سیوه فاطمه پاکیزه و هموجنین د تکوشنا آزادی جنه ده شهید بونه هلین Sarıklı, milliyetçiliği, dinciliği, bilimciliği, cinsiyetçiliği mahkum kır ve kuşun dedi yaşamda. İdeoloji masel bir evlere var. Yani dici her çağ gevreperestinin hem üstelik psikoloji rakırdı aslında. Hem seneli gerimaya evli rakırı. Çünkü çıl salar hep bugün av kazanç kırıyor, nasıl kazanç kırıyor. بله فرمانا کمکوژیا پاریسی جالی کی و هات داین دولت ترک 2013 جهر عالی و تنگاب بو در بینگران لسر هف خوارن لسر به برابر اپور دز به هفدیت نانکر جهودیتنی لأسلو ینجبو چراسری دوزاگل کرد انجام درنکت بو ریبرا بو جبو چراسری پرسا کرد و دموکراتیک بونا ترکیه دناوا هولدان انده بو هفدیتن دست بکرن پشتی هفدیتنا سیسی چلا 2013 نهی چلا لپاریسی بیری شک هوانه جدا مزرینرین پکی که ساکنه جانسز نونرکنه که پاریسی فیدان دوان و لی انداما تفگر جوانان لیلا شایلمه ساتن قدر کرن پشتی کمکوژی ریبرابو ده هفدیتنی ده گود اف کمکوژی دوی وره رونی کرن تدیکش عمر گونه هاته گرتن لی انقره فرمان هاته بوداین پکی که و پاشکی وکه برپسیارن لپش کمکوژی اردوغان و میتا ترک نشان دادن لدیشی پلانین میته اپراسیوناش درهودان یا شورشگری آساکین جانسز جالی تیمین تایبت انگریلین هپگه و پیکات دوره و بریم پای بلند این میته هاتن گرتن ده بلگی اکو 14 چیله 2014 ده هاته بشاندن ده اشکره بو که فرمانا کمکوژال پاریسی جالی 4 رایدرین میته و هاته داین ده بلگه که 18 مجدار 2012 جی امزین رایدرین میته او یورک او که ayıkse o asal o he özcan hebon. Qayda denge ki hate beşandın o hate bistin ko Ömer Güney be rayderin mitere plana komkuje da xabe. He dost devam dikir Ömer Güney le girtige kule da hate girtin ya Fransa mir o bmirina viraji serduze hate girtin. Le gele kurt sazi u dezgin wan neştin serduze var girtin doz junuva desbekir. Endame payablent en mite Erhan Pekçetin o Aydın Günel en jaliye
هپکی و هاتین گرتن جی لخوام بکر هاتن و ها گوتن اردوغان فرمانین تایبت دابو میته و مینا کم کجان هیچ لدو هاترو سیزان آپاریسه رهبرین پایبلند امپکی که جکی ورن تصفیه کردن نه هیچ لدو هاترو سیزان کم کجا لدیجی ساکن جانسز فیدان دوان و لیلا شایلمز جالی میته و به فرمان اردوغان پیکات اندام میته سباتین اصل و دم آلیکار سروکی میتا ترک هاکان فیدان بو و یک جی پلانکره کم کشی بو چاردی چیلیا 2004 بلگه فرمان سوکاسی جبو تتیکش عمر گونی هات شاندن درکت هوله ناو آلیکار سروکی میته سباتین اصل دبنه بلگه هیا سباتین اصل ده هدیتنه لامرالی ده دناوا شانده دولتی ده دیگر مستشار اولکاری محمد درویش اولو جهدی کرد درکت هوله سباتین آسال لروجمان میته یلن انقره به عمر گونه را هفدیتین کریا نوه بری میته ارهان پک جتین دازانین پرسونل میته ینجی خود ده کمکوژا پاریسی ده گرتنه پاره وان جالی اردوغان واحتیه بلند کردن سروکی استخباراتی سرفرماندر بری İsmail Hakkı Pekin şanzı sabahı لقنالا CNN Türk'ü bu devre ve berin gecekiye nakan dili ve ben hedef la Avrupa heman hena deve amtişteki baban hemanen la Avrupa'ya bikin eri beriya nahal Paris'e hatekirin denevesi. Komkujen le Paris'i bigelek Armancan hatenkirin bele endama teceki Avrupa Zeynep Karakoçan bu salvegera komkujen le Paris'e jane feraxbi Zeynep Karakoçan dazanin ku her du komkuji trajediyen dirukine eğer Fransa komkujeye kemin roni kirba kesin la paytetikeş eşkere kirba u dadgeh kirba komkuje du yemin çenedi bu nirxandına Zeynep Karakoçan u haya komkuja Paris'e kemin de pevajo ki hassas da pekat rebera bu liser benga çara Suriye Demokratik a Priskrika Kurt kav avetibu u zemina diyaloge avakir bu de komkujeye kemina Paris'e de hem rebera bu hem aşti u demokrasi hate hedef kirin de heman de meyde şahsi hevre sarada tekuşna azadiye jniya Kurdistan kulle heremi به پیشنگی پکی که پیش دیگه و اونرخین هاتن افراندن کرن آرمانج جبویجی ایریشه که پر رنگی ایدئولوژیک سیاسی لشکری جواکی و پسیکولوژیک بود کم کجا دویمین آل پاریسی که هفری اوین گویی کرن آرمانج ایریشه لدیجی میسیونا جنه بود اوین گویی و که همو جنین کرد جنین تکوشر دخطا پیشنگا مسارا و شهیدین جنده تکوشین دیگر به پیشنگی جنان دایش هاته تک برن بین ارتش ترک کوکه ارتش دویمین آناتویه هاته چکاندن بوان کمکوجان هم تفگر آزادی هم جیدولوژی ربرا بکرن آرمانج اف آرمانجی کور او فرها جبرکو هوا روجبین دقت دیپلماسی ده حوالا روناهی لیلا جی دقت جوانان ده میسیون بود دجمن به هر دو کمکوجان اف میسیون کرن آرمانج دوزن هاتن وکرنجی de çerçeve teng de hatin domandın. Ev jirola Fransa adı kumkujan da u de Armancan da nişandı da. Kumkujin ne duzen adline. Ledatgeriya Fransa sirilerin cuda da ku duze binuxumine. 11 sal derbaz bune disaji kesin lapay kumkujan nahatin eşkere kirin. Devleta Fransa iruj dikare kumkuja roni bike kesin lapay tetikeşan eşkere bike u dadgeh bike. U xwaji jive damgaya reş adiruki rizgar bike. Endama tejeki Avrupa Zeynep Karakoçan heri dawiju gud. Emele deji kumkujen lejinan u erişin qirkini liser Kurdan tekuşna xwal her qadi mezin bikin. Eme beduruşma jinjan azadi ligel jinin cihane liser riya sara u evinan tekuşna xwa mezin bikin. Taqas سرکتنی به دست بخن سرکتنا مجی با آزادی فیزیکی ربر آپو دکاره مسوگر ببن بلیم ناجی جه بدن نرخاندنا باوی لیلا شایلمز باوی لیلا شایلمز دویجه از حیران آلیوی تکوشر بو لیلا شایلمز دماهات قتل کرن 24 سالی بو دیه که چلیا 1989 دل مرسینش دایی بو واروی نافچی آمد لیجه بو پشتی مالباتا وی جبر زختین دولت 1987 کوچی مرسینه دیگه لیلا وکه زاروکا سیسیان آمالباتی جدایی بو 1997 چو آلمانیا
ناسنامه جنبا و خو جمالی شایلمز لیلا شایلمز اجبر ناسنامه خو کورت لمرسین د پیواژو کی زحمره درباز بو همان پرسکریک آلمانی جیجیا گاون اول این ناسنامه پولیتیک این لیلا شایلمز لور هاتن آویتن با و جمالی شایلمز لسر لیلا شایلمز فیده بیجه از لهمبری تکوشریه و حیران دمام تکوشنا و دنا و مالبات ده دست بکر لیلا پرسکریک بهش کی کومینال به دموکراسی بیکون حقی لالی لیه کی دن بکه چارا سر دکر هول داده و چارچوبه ده فکران هل بجرینه و انگو هل برینه هم وکی باف هم جی وک گل حیرانی زانبون آویا ده تمنه بچوک دبوم و روحی و اتکوشر دمام سری من بوی بلند بو جمالی شایلمز باکشان کو لیلا به فکره که جنه که دکاره هر تشتی بکه مزن بو و دزاروکاتی و جوانیه لالمانی درباز بوده هر تم پرسین از کردم چما کردستانی نه کرد چما به دولت جودار دناوا هفدنه جخوا د پرسی او هاتمان لیلا د چارچو وان پرسانده د ناوا لیگرینه که ده بو دما 24 سالی بو لپاریس هاتا قتل کرن د ناوا اوروپای ده بچاوین روژه سیجن هاتن قتل کرن و حتی نها فایل آنجی فایل وان نهات نشکره کرن 11 سال سر کم کجره در باز بو ام دیکه ون سالا دازدان گل کرد 11 سالن و کم کجره لعنه دیکه و عدالت دیگره هکه ایرو به میلیونان کرد ببیشن لیلا نمره اف جبو من و مالباتی رومته دوی گل فرانسه جی حساب وی که بپرسه جمایلی شایلمز هری داوی جوها گود جبول دیجی کردان کم کجی پیکنین پیدوی بره خستن کرنه هیا گل کرد گل هری قدیم ایکون ای مزوپوتامیه زختو کم کجال دیجی گل کرد همان دمی دستوجی مرواهیه جبو برسی وکی بدن بان دوی ام خبری خستن بکن بله هنرمند و نویسکارین تبلیغ دکلاراسیون بون گوتن دوی به عبدالله جلاله هفدیتن چیبن هنرمند و نویسکاران هفته چلل آمده دکلاراسیون امجی آشتیره ببندن کراگهاندن هنرمند قادر چات هلبسوان امین اکسوی و هفسروک پناکرد عمر فیدان این تبلیغ دکلاراسیون بونه لسر تجدید و آرمانجین خواه آخوین و وی پیامده دمك درجة لسر كل كرت لسر إرادة قال لكرت تجريد تدمشن أو تجريد تاني نسر كسكية تجريد سر زمان كرتية تجريد سر قال لي كرتية تجريد سر جنية تجريد سر جيانا قال لي كرتة أم دخوازن أو تجريدها دمك نزده ورابة و جبو آشتية ماينده قاورن قاوتن آوتن تجريد بشكي ريا آشتي ودبه ام ريا آشتي للراكنا تجريد دبينن دنگ زندانا ببيزن و إرادة زندانا ببيزن و داخواز زندانا اولا كتن قربه برچيبونه داخواز وانا إنسانية ولا داخواز وانا بجيبينن داخواز و هلوست ما اوتو هر ملت هر نتو بزمان خواه بچاند خواه بحقیقتا خواه بجی ام تکوشینه که بویرنگی دادن ام همو پولیتیقین ایمها و ایمکار رد دکن لسر کبنا شوپیا خواه لسر دیروگا خواه لولات خواه ام دخوازن باوای که آزاد و باوای که آشتیانه بجین جبه داره لسر ناوی خواه از جی بانگوازیا همو ملت کرد همو گله کردکم که لبه پیواجوی خودی در کردن لحبون آخوا لی اراده آخوا خودی در کردن هفدیتب بکرن تجدید بیرا کرن جبر که تجدید ایرو لسر بریز اجالان بکرن بیمه شاندن هم دکارن به لروجلات ناوین لفکر و رامان روجلات ناوین همیت کرن لو ما دوید دمل دست وک مافک انسانی وک مافک مروواهی دوید دمل دست تجدید بیرا کرن مانگاوازیا ما همون روشنبیر همون هنرمند نویسکار و ینگو پیشنگیا آلیه سیاسی و پولیتیک و آلیه هم بشن روشنبیریا ملتی دیکن هم بانگاوازیا واجی دیکن لوی پیواشوی خواهی درکبن ماینده و پرگاله که مروواهی پرگاله که حق و حقوقی لسر حق و حقوقی انسانی به دامزراندن به آوا کرن هم جید وی چارچوبه ده لسر چاند و لسر هنر خواه و لولات خواه
ببی آوایی بجین آشیش بو آشتی که برومت و ماینده ام رین چارەسەری بجاربینن رین دیالوگ و مذاکرەیان ام بجاربینن ڕێیە کە آشتی که برومت هەیە دی چارچۆڤەیە حقوقا ناونەتەوەیی دی چارچۆڤەیە مافên مرۆڤان de بلا هەموو ئالیên vî şerî bila hemû aliyên vê nelhevkirinê werin gel hev bi rêya diyalog û müzakereyê aştiyeke bi rûmet ava bike. بله سه روز مابوش جبو برداناوی دولتی نهشت و جارکی دن وی گرد عبدالله زور اسلان 16 آذر 2016 رزانا آمده هاته گلا باران کرن 13 گلا لیکد خلکی در دوری وی راکن نقاشخانه گلک جران عملیات بو جسدی 85 روین وی جکرن 6 گلا هیناجی دلاشی وی دما چی دما کوچ نخواشخانه درکت هاته بنچافکرین و گرتن عبدالله زور اسلان 7 سالان دیگرتیگه هدما چبو برداناوی سی روز مابو لسر لپرسینه کی بره جارکدن هاته گرتن عبدالله زور اسلان دازانی کدام لبنده بویا دوزگر خواستی وی جارکدن بده گرتن وها گود ددما لپرسینه ده دوزگر جمره گود افسی سالن لبنده و روژه بوم دما جد تحلیه تر سی روز بمینه دیساته بدم گرتن پاریزری ویجی ده پاراسنا عبدالله زور اسلان ده واگود موکیل من بری جهمان دوسیه هاتی دارزاندنا نو دوباره در حقوقیه هیئت دادگاه درونشتنا 14 کانون 2023 ده بریار خواده به حنجت جدا 53 سال و 9 ماه جزای حبسی دا عبدالله زور اسلان. بله جنازین شهیدین شنگال گشتن روجاوا کردستان با کروشلاتی سوری بالافرین دولت ترک 29 کانون 2023 گنده کوراسموق یا شنگال بمبکر د بمباران ده 5 کارکرین جوا کروشلاتی سوری جبو دا بار چوبون شنگال هاتن قتل کردن جنازه هر 5 کارکران شاهین علی رمضان حمادی حسین الحسین احمد محمد العلی و منور البکور 2 ساعت درنگ در باسی هرما باکروشلات سوری بود جنازین رمضان حمیدی حسین الحسین احمد العلی و منور البکور لگورستان تلبیه یا لباجر رقی هاتن بشارتن جنازه شاهین علی جی ده لشهیدگاه شهید دجله آل باجر کوبانه ورک مفینو چیجم برای خواب بدن روشلات کردستان دیریش دولت ایران ده 4 کولبر بریندار بون دولت ایران لسر سینور بانه کولبر گلا باران کرد ده انجام ده 4 کولبر بریندار بون ناو کولبر آنجی وهایا هیوا امینه 21 سال ایج سقزه رضا حسنی تها گل محمدی 23 سال ایج سقزه و حمید پاشناوی هات زانین کبرینا حمید کرانه ولی کارمند ادریس مسعود جبرکو مسرور بارزانی رخنه کرد پدکی وی کرد و حتی دمکی دریش رواند دو سروکی حکومت دنبوری یه هرما کردستان مسرور بارزانی بریاردا دهنان به 1000 دیناران وره فروتن لسروی خودین فروشگه نان و فرنیان این هولره دیش درکتن مشل دارقصن و گوتن به وی هوایی فروتون نان جبوناوان زراره جوان بناو ادریس مسعود جی لهولره ده چالاکی گرسیه خودین فرنانده نرازی بونا خوال لهمبری بریارا مسرور بارزانی نشانده پشتین واق گوتنان 2 دانه ایواری ادریس مسعود جالی پدکی و حتی راباندن حتی دمک دریش در باری ویده آگاهی به دست نکتن ادریس مسعود ده انجام نرازی بونا گل پاریزر و چالاکوانان ده حتی بردن ولی هنرمندین چمچمال جی درباره ایلیشن دولت ترک این سر سینور چمچمال و باشور کردستان ده عاقبین هنرمندان گوتن دولت ترک بوان ایلیشان هول ده آرامیه لحرم خرابه که وان ایلیشان ترس لجم مالاتیان چکریه پیویست رای دارین هرم و راقی هلوسته که جدی لیدیش ایلیشان نشان بدن بارد بارودۆخەنە هەموارە ئەمنیەی کە ڕووی لە چەمچەماڵ و بە تایبەتی هەموو کوردستان بەگشتی کردووە کوردستانی باشوور باردوخێکی ناهەموارە نامهۆیە بە هەموو تاکێکی کورد چونکە ینی وەکو شتێکی نامۆ ئەبینرێ ناتوانرێ ئازادیەکی تاک ڕەها بکرێ
بێدەنگی هەردوو لایانی دەسەڵاتیش جۆرێکی تر لە نیگەرانی دروست کردووە لای هاوڵاتیان بەگشتی چکە ناکرێتەوە لە کوردستانێکی ئازادا نتوانی بە هیچ شێوەیەک هەموو کار و چالاکیەکانت ئەنجام بدەیت هەرچەندە بە نسبەت چەمچەماڵەوە چەمچەماڵ زۆربەی کات لەم بارودۆخەیە بووە بەڵام ئەوەی کە ئەیگۆڕێ بۆ نمونە چەمچەماڵ لە ساڵی 91 کە تا 2003 بەهۆی نزیکی لە حکومەتی بەحسی ڕابردوو بەردەوام ئەم تۆپباران و ینی بە جۆرێک لە جۆرەکان ناوچەکە گژی ئاڵۆزی بڵین ئەمنی هەبووە بەڵام ئەوەی کە جیاوازیەکە بوو ئەوەیە پێشتر ئێمەمانزانی کە حکومەتی بەحس دوژمنی کوردە و دوژمنی ئەو حکومەتە بچووکەی کە ئەوسا بە حکومەتێکی ساوە ناوەبرا هەبوو ئەمانزانی بەڵام ئەوەی کە ئێستا جیاواز ئەوەیە تۆ بە شێوەیەکی هەڕەمەکی مەسەنەن ئەزانی کە هەم لە ناوخۆی عێراق تۆ دوژمنت هەیە هەم لە ناوچەکەیە لە دەرەوەی عێراق هەرم دوژنت ئەوەی کەوجی پرسیارە لای ئێمە و لای زۆربەی هاوڵاتیانی ئەم شارەکە بۆ هیچ ڕێگەیەکدا نانڕێ یاخت هیچ بربەستێک نییە بۆ ئەمە ئێمە زانین ئەبێ لە ئاسی زۆر باڵاتر کە بربەستێکدا بنرێ بۆ ئەمانە بەڵام خۆ ئەبێ حەلێکی وەسەط بدۆزرێتەوە نەبینە ناوچەیەکە ئیتر ئەو ناوچانەی کە کشتتوکاڵی لەیەکریا خۆ کۆمەڵە گوندنشینی لێ ئەوانیش تووشی و بابەتە نەبن خەڵکی سڤیل نەبێتە ئامانج لەوەیان ئێمە وەکو خەڵکی چەمچەماڵ بەڕاستی ئیدانێ و کاراکەین و زۆر زۆر دڵگرانی پێین و بە هیواین بە زووترین کات بەرپرسانی هەرێم کە ئەم قەیرانە بەرە و لایەکی باشتر بەرن کە بتوانن کە ئەو گوندنشینە ناوانی کە لەوە ژێر ئەو بارەیان چارەسەرێکیان بۆ بدۆزرێتەوە. بله گودارن هجاد دوان کلیان در لباجر سلیمانی جیش بو سجن شورشگر داخوین اقتداین امبر خوابده و به هبر ناوروکا دیسان بو روشالاتی کردستانیش الهام بخش بو بودانانی بردی بناغی شورشی جنجیان آزادی امج لو نبونی یادگای کوملگای مروفایتی دچیت کپر بایخ ترین نیگا کەپڕ بایەخترین تێگای و جاری کیتر لە چارچێوەی نۆستالیژیادا ناسنامەی سەردەمی خوداوەند و ژنەکان کردینەوە هەروەها لە باکوور و باشووری وڵاتیش ژنان بەبێ ئەوەی کۆڵ بدەن بەرامبەر زێنێتی پیاوسالاری و دەسەڵاتخوازی لە ناو تێکۆشاندا بەردەوامن. لێرەوە دەبێت گەلی ئێمە بە تایبەتی ژنانی باشووری کوردستان تێکۆشان بە گوڕوتینێکی نوێوە بەردەوام بکەن بۆ تێکشکاندنی سیستەمی گۆشەگیری ئیمراڵی و ئازادی ژن ئازادی گەلەکەمان لە هەموو بەشەکانی کوردستان لەسەر ڕێگای ساکینەکان زیلانەکان بێریتانەکان بەردەوام دەبین. دەستەی تەفگەری ئازادی کۆمەلگای کوردستان دەستەی ژنان 9/1/2024 ژن ژیان ئازادی شەهید نامرێ. هەرچی ژنی قرزەرد و چاوکاڵی تێدایە جلم لەبەردا ئەکەند و ئاڵایەکی کوردستانم لێ ئاڵاند. ئەگەر لە پاریس ئەژیام هەرچی گڵۆپی دارتێلەکانی شار هەبوو بە بەردی قۆچەقانەی ئەمشکاند و لە جێگەی هەر یەکەیاندا تاکی پێڵاوی گەریلایەکی شەهیدم هەڵەواسی و بۆ بانگەشەی مافی مرۆڤ ئەم کرد بە سومبولی داهێنان. ئەگەر لە پاریس ئەژیام کەوالیسی سەرتەختەی شانۆکانم تێگەتا و پۆستەری هەموو پێشانگا هونەریەکانم ئەدراند. ئەگەر لە پاریس ئەژیام هەر لە دوورەوە هەموو ئامادەبوانی کۆنسێردەکانم ئەدایە بەربەرد و ئەموت ئەوە کۆتایی مۆزارد و باخ و شۆبەتانم ڕاگەیاند. ئامادەبوان ئێستاش دەست دەکەین بە بەخشینی خەڵاتەکانی ئەم ساڵی ساکینە جۆنسز. یەکەمین خەڵاتی ساکینە جۆنسز بۆ ئەم ساڵ پێشکەش دەکرێت بە دایە ئەستێ هاوڕێی هاوڵاتی بناری قەندیل کە لە بۆردومانەکانی دەوڵەتی تورکدا شەهید دەکرێت. ئێستاش داوا لە هەڤاڵ لەیلا دایکی شەهید کاوە تاکوور ناسراو بە هەڵمەت شاهین دەکەین بفەرمێت بۆ پێشکەشکردنی خەڵاتی ساکینە جۆنسز و هەروەها داوا لە بەڕێز خێڵان پێنجۆنی دەکەین بفەرمێت بۆ وەرگرتنی خەڵاتەکە لە سەرناوی دایە ئەستێ.
زرد و چاڵکاڵی تایە جلم لەبەر دائەکەند و ئاڵایەکی کوردستانم لێ ئاڵاند ئەگەر لە پاریزە ژیام هەرچی گڵۆپی دارتێلەکانی شار هەبوو بە بەردی قۆچەخانەیەم شکاندن و لە جێگەی هەر یەکەیاندا تاکی پێڵاوی گەریلایەکی شەهیدم هەڵاسی بۆ بەندشی مافی مرۆڤ ئەم کرد بە سنبوری داهێنان ئەگەر لە بله گودار نجال سلیمانی داخونی هات داین و هلبت خیالات ببونیا روژه هاتن اشکره کرن لمردن جی دوان کلیان ده لپایتخت فرانسا پاریسه ببونیا کم کجان هیچله یا 2013 پیکات و ده انجام ده یک جدام زرنرین پیکی که ساکنه جانسز فیداندوان و لیلا شایل مزهاتن قتل کرن جی داخونی تداین ده همان دمیده پیشتی داخونی جی و بیرانین پیک بید درو ده هلبته مد بلتنا پیش ده جی بان داخوینین و ناوره کینوان بو اره پار و بکن نام جاره کدن برای خوب بدن روژاوای کردستان کنگرستار و کمبونا زنوبیا جبو حدل کاره ایلان پیاما سرخوشیه داد پیاما کنگرستار و کمبونا زنوبیا وهایا دایی که حدل جبو جنین کردستان میناکه که هشت جن سرشو پاوه نفشه که زانا مزن بکن و نرخین شهیدان بپاریزن دایی که حدل جاره کدن اثبات کر که جن بینگه ها افرینریه نه ماموسته هری مزنه نیوه جواکیه و نیوه دنجی مزن دیگهش بروی چنده دشمنه مروواهیه جنین پیشنگ و تکوشر این نهمبری و تدکوشن دیگن هدف ام جاره کدن سرساقی جندامه کمیته ناوندی اپیکی که مراد کریلان مالبات و گله کرتره سرساقی دخوازن ده همان دمیده پارتی اکتیا دموکراتیک آکورت لسوری جی پیام سرخوشی دا وها گوت هجای گوتنیا ایش او جفاکی شیا دایکان به هم پایه نخاسم دایکین شهید و برخوادرین لسر یا آزادیه گوداری نجان اوچیا میاداویجی درباره ارتجاعات پایین کلی گوری چه ببه پروفسور دکتر احمد ارجان جبو گوری هشیاری ارتجی کرد اندزیار ژئوفیزیک پروفسور دکتر احمد ارجان جا آژانس آن فراخوی وها گفت گور لسر خط فایه و خط ایران و گریدای و زندیه دقت و ارتج لسر و شکستکی گوری چه ببه لجوان جولمر تطوان بدیس و موجی و د اصلی کمین ده باندور ببن و کنگ ارتش چه به ندیاره لام دزانن کو ارتش و تقاس لسر شکسته کا گوری چه به دویج نها و تدبیر بنستاندن اگر رین آلترناتیو نین دیتن ریسک ارتش و گلک مزن و دجوار به د ارتشین بریده روشا ترکی اشکره بو دولت و دسلاداری با آلیکاری و هوارا طوفان زده هم و ناچن پروفسور دکتر ارجان احمد ارجان دست نشان گیر کو سری هر تشتی آبوری و ها گود کسی که خزان نکاره لمالک ساغلم رونه جبر کن نها هر کسی کشنه کنانه که به مال خود ده دوی ام راستی با آخبن ارتش بویره که مزن و خوازاییه نکاره وره اصلا کرن دوی ارتش دوی ارتش به قدر وجی نیگریدان چما نابه قدر فرانسی و امریکیان روشاور لپرسین اوه دوی تاقاس چاره سری وردیتن چاره سری اوه دولت مالین ساغلم شگره چیکه بله گودارین جماعتن داویه بلتن آخوام جاره که دم ببیجن با پایتخت فرانسا پاریسه دوان کلیان ده لدیجی کم کجیا پاریس نه چلی کو ده بکوه 12 سالی خو ده انجام ده ساکن جانسز فیدان دوان و لیلا شایل مساحتن قتل کرن به پیشنگ تفگراجنه کرد اروپای تجکه چالاکی کی گرسی تل دارخستن ده همان دمیده لیکلکا داخوینیان و پیام بیرانی نجی چبن ده همان دمیده لواجر سلیمانی جی جبو بیرانینا سجن شورشگر ساکن جانسز فیدان دوان و لیلا شایلمز و جبو پروتستو کرنا کم کجیا پاریس کودکه و 12 سالی خو چالاکی